Okay, we're back with our second portion na po. When may kadunga oras, ito programa na po na kami manen. Dito lang po kasamitan ng radio station Tintay, Cagayan Valley, 97.7, Sweet Radio, Santiago City. And once again, good afternoon kadagati. Ingkano tatagat agbubuya pala kada kami iti Facebook Live. Of course, iti umuna po ni Ninang Tessie Goliaba iti Santa Maria, California. Thank you so much, Ninang. And of course, ni Apo Board Member Fred V. Alili nga mandariman niya grupo para iti panagpapanda sa Jay Boracay at dati conference sa DJ. So, good luck, sir. Kahit padasim nga tayo lumawan iti international president kasta. And, agor kata, ato ti pangabla, iti gaya, may isa, ti pangabla opay. Kung natin ito ay, manong kablao man, tinabarang aldaw kada kayo amin ni Carl Patrick Pepinito iti Bugay Cagayan da ito ay good afternoon apo talaga nga nagadayon nagapon na. And of course good PM mga idol kablaawa man amin nagitoy pamilya agraman karubak kan ni Anthony Kairel iti Ramon nga madamang agdidingeg. Thanks mga idol, greetings from Riza Manuel. May sapay, good afternoon Kuya June and ating ang mag-greet ko man aming family ordinaryo. Dito'y Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela at Pagadon family jay Ramon. Kinitate ko nga ni Alfredo Ordinario nga kada Domingong agdang-dangag kada kayo. Request ko man kayo datay bulan. More power po and God bless. Always from Donna of San Antonio ng Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Donna San Antonio kung na nagayam. Apilyado gayam dyan San Antonio. Ayan. Kat, thank you so much, Apo. Kada kita taga San Guillermo. Aduti agdang-dangag kada kami dita. May sada Ariston, ayan, Enjoy Iglesia. Good afternoon kada kita. Okay, Kuya, greet ko man lahat ng taga Barangquag, Jones at family Karabakan at Asuncion. Jenny po ito ng Barangquag, Jones. Please play, Kuya, yung bulan. Amak, may kapamilon nga dati bulanan. And may sapay, hello, Karuba John, and gamak greet ko man dito na buwan ni John Carabasa. Ito na natoy. Untuk nalpas at tayo dito yun, Edson Baratowe, Nap Daniel Garcia from Boys at Sati. Agurayak pa lang iti sunatam nalpasan, di ba nagiwaras, kabsat, dapat mauray mo tatawanan. Magandang tanghali po, kuya, patiin mo nga asawa kong masungit, pati mga anak ko, si Albert Anthony Kimberly Martin. May sapay. Hello Kuya June at yan pabati nga po sila Kuya RG, Ate Irene, Sabel, Alotto, Mader Violi, Ate Mia, Kuya Kirin, Bombay, Kring Kring, Ira, CJ at Kiano, Ivan. It's me, Mary Jane Bayawa. Thanks Kuya June and JM. Kunana dito. Okay. In request ito tayo po dahil pinapugton tayo nga sunata di last week nga mahami pa nga makansyon iso nga patugtugin mi pa lang ako dito recorded version na. Ito sunata na puluan. Naiwawa. Naiwawa. Awa. Dito nga ro din at ulilak. Okay, naiwawa as requested to tayo po. Sa bali mo dito nga naipatugtug ko. Ato'y gayam tinaiwawa. Okay. Na minsan analabsak balay ti ampunan nagsarima dengak ubing binuybuyak at damay sa apimpiman inak kinapatang timalyaw ket bulsek gayam sa nagtedtedluanan ulila at awanan tinaganak kasla sabong ti kaleddaan ana iyaw awan numaget ananan when numangki binatatang awan mangayat kanyat ulilaat adut umay agpili ibilang da nga anak dan
Kanayundak alabsan, mabati ak tumanag maymaysan. Pinilidak met na minsan, ngem gaputa bulsek lang. Nang kita dat sa balik, nabati ak manlatan. Ulilaat awanan tinaganat, kasla sabong ti kaleddaan, ana iyaw awan. Awan numagek ananang, when numangki binatatang. Awan mangayat ganyak, ulilaat. Awan na ng amang arakok, mangay ayo numalmalday. Kaya't kupayan numaminsan, biyag ko mawakasan. Taamok asa di langit, makitak ti aglawlaw. Adda pagtaengan apagawidak, kas kadagi ti padak. Ulilaat awanan tinaganat, kasla sabong ti kaleddaan, ana iyaw awan. Awan bisong tinanang, when no isem iti tatang. Awan mangayat kanyak, ulilaat. Ulilaat awanan tinaganat, kasla sabong ti kaleddaan, ana iyaw awan. Awan bisong tinanang, when no isem iti tatang. Awan mangayat kanyak, ulilaat. Po, mayat ti ita nga kanta. Wan, na medyo nasakitin agam. Dagayan do kiti ubing nga kasaunay ti pa nagself-pity nan. Iso nga, datoy nga naganak apo, hantay ko mga baybayan nga maiwawa dagiti anak tayo. Okay, let's do our responsibility apo nga padakalen. Ida, itid ti masapulan ta apo, ay reklamo ta kan, humumaitit. Ta siyempre, dapat yung dagiti karapatan ng mga bata. Nanda, di ka di, ang makapag-aral, ang... Mati nga matustusan kasi ay Napay di karapatan daya, karapatan nilang makapag-aral, tapos karapatan dapat makapag-aral. Kung makapag-aral, ako matandaan ako mabigyan ng pangalan, kuna na. And the rest. Okay, nga rod, balong dagiti pa nga vlog sa Facebook. Buwan, kana ni Lance Lopez, hello po karuban ay bag malumyo amin tita Pinas. Mabalin, kadi Sir John, request ko man dyan si Siwit. Greetings from Central America. Kanamat ni Lazo Dina Leal. Hi, hello po, watching from Muscat, Oman. Pa-shout out po, Lazo family ng Tagudin, Ilocos Sur. Oy, hello ka ti Lazo family dito Tagudin, Ilocos Sur. Thank you. Okay, greetings from Mount Fuji, Japan. Konnichiwa, Jun and JM. Asitik kami, kabsat from Kabsat Ron Zipagan. Tandani nga talaga gamitin. And hoping nga agsasarak tayo nga talagang ma-realize ito yung arapa ito yung kikita. Anyway, agalwad kita, Japan. And konnichiwa, kumbanwa. O namayo ng deska, kung wala naman na Ano na jay? What's your name? Adya lang mo matandaan. O namayo ng deska. Nagmet na ito Arapa pa. Konnichiwa. Konnichiwa. Naiwa. Naiwawa. Okay. Hello, Kuya Greet Commander, Jocelyn, Ken Raul, Ken Melda. Kuya Tokario Mandatay, Sukisok. It's me, Marilo Bangloy of Disimpit Jones. No, Jim, ano? Disimpit Jones. Disimpit siguro, Talaga. Great command ni Inang Ansang at Dokol Manong John from Dupax del Sur. Wow. Nueva Vizcaya from Glen Dafeya.
Adukol Bartolome. Kuno ba ni Auntie E. Jane? Hello na yung bangal daw yung manong Ken JM kan amin nga crew bangag nagdingig itang nga kanito. Agyaman na Ken God bless para kasi man manong AJ Bulan. May kasama Thanks from Mary Jane of Malaysia. Okay na bang malam yung manong June ken JM pagkablao man dito Lute manong ken Lute. Ano Lute? Lute ko na ba? Ito na. Atan ni Lute. Bueno. Ken Manong Ken. kablao man din ang bang malam ni bayaw ko ken ni Ading ko. nga Ni Mark. Barrido ken Jasa Jaysa Barrido. Ken anak ko nga Anak da. Anak Nga ni da ni Iwan. Barrido. Barido, kenjay asawa, kenjay anak ko, iso ni Vanessa, Siobal, Ken Binson, Siobal. Pakipilay man jay, kapot-kapot, manong, thanks, it's me, Jason Siobal ng Sito Chicho Butaw, ang adanan, Isabela. Hello to Auntie Lisa Yadaw, Cabal, Yeah, Ate Jackie, Auntie Miriam Constantino, Ate Margie Mahor, Marilo Peralta. Okay. Ano Jay, request dito tayo, nga daw? Biolan. Oh my God. Okay, please do your kantaam ka di. Kablao managi gayam ko balas tao suda angot nalin ken silin guna na ni Ma'am Jing Galiom. Nagmay mga naga na di angoton. When ako po wala kita dati kabsaan na when kakabagyan na asawa na di abroad aki pagayo kanya da nga agbuya da. Tada ito apo ti mangubon kita tayo nga Ilocano. Ado tayo dingeg sa jay balas tao ado mo dito ayan tayo. Yan. Di kani nagmay no kablawam ko di abroad mamangag na mat this nga synchronize. Ngaron as requested dito sunata na palawan bulan nga isumatan iti apo no kinanta ni Jan Mark ato yan kadikitikas kasaran ka agruar aming nga cellphone. Maitutok aming kanya. Hello to Sir George and Passion. He's watching. And to Ate Odessa and to Dadua Ansisit. Nga ko na da. So, Ansisits ko na. ada ti kuryente taramonin Oh, ka. nada. 41,978 nagreklamo di Facebook. Nagaduda. Kukwa naken kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Ket ita nga agmay may saak. Umay nagkadmet abayan. Tilawag ti silaw apuraw. Ti bulan aduyaw. Dinggem kad tinakipupukaw. Kano ti palana. Ti bulan aduyaw. Namalpas ti pa nagsasapata. Kagurak ti agbiag analiday. Ragsak ko sikat gapwanan. Mangnam na mag-ingat lumakay. May kanta inta iyuldag. Ilawag di silaw apuraw. Di bulan aduyaw. Mayasa. Mayatan. Dinggem ka tinakipupukaw. Di bulan aduyaw. Hindi pala ang katetex mo suna. Narik na akong tiragsak mo balong. Ikas la kaya mo nga tanunan itibulan. Nangato mo ito. Ngato mo na.
ket ag subli ditoy ayan sikat biag ko siksikalad pagtuyusan dinggem toy pusuken rik na em tinagmarik na ilawag di silaw apuraw di bulan aduyaw dinggem ka dinakipukaw di bulan aduyaw Tata Tilawag ti silaw apura ti bulan aduyaw lahat dinggem ka dinakipukaw di bulan aduyaw Okay? Kasi nung ni Ambong tinagkanta di tatata. Ah. Di ka di tatiya sa gubanit ni Ambong madama. Ay, alala. Talaga. Anang araw de. Nandiyan mo ah. Sige ba, sige. Ti silang ti ukol nga. Ay! Talaga. Kakwala dyan medical term di ka di everybody kat ay data kiti lalaki nga ag suffer iti hernia when bungaw. Direct text na yun, direct text. Text ito kung na dito yung cellphone ko. Apo Diyos ko niya lagi di mo tan. Anyway, mga bastos di nilawat ko pa. Okay, congratulations to John Feliz Pastor Sariadas for passing the lead from Tita Weng Cablayan, Tito Jerome Cablayan, Tita Agring Reginaldo, Tita Mayet Meneses, Lola Lita Pagaling, Tita Grace Biag, Tita Tess Bareno. O, kunana to. Okay, thank you so much. Kata kayo ang imablao. Kat kunana pa dito. Na ibang malam yung manong June, kablao man, dagiti kasin 5, nagdagdagag, kanyayo, dito'y malapat, purok 3, pa-request man, dagi Uncle Berting, kanata. Oh. May sabay manong June, greet ko mampay, anak ko nga ni, Guayan F. Miguel nga Axel cellphone dito balay, Ken J. Bakat ko, ni Janet, Ken, ni pamangking ko nga ni Ella Atiwen, Ken Arnold Miguel, ito Bugalyo Norte, request ko man, dagi Uncle Bert, ni, May kadong Uncle Berting. Uncle Berting, may sabay Uncle Berting, tayo so ti patokarantan. Ginagawa dito yung Facebook Live anak ni ko na. Carla Cadianza. Good PM po mga idol. Pabati po lahat ng pamilya ko sa Dasol at Purguz, Pangasinan. Parequest po yung kantang Kailu Kantola, watching from Abu Dhabi. Pabati naman sa family ko, Mama Kathy, Kate, Josh, thanks sa inyong dalawa at sa 97.7 Sweet Radio, Santiago City. From Freddy Camarillo. Ngayon, ako naman ni Jelyn Compañero. Okay. Pa-shout out po, Inaldo Begenio family sa Talogtog, Lawak, Pangasinan. Kung naman nila ni Joy de la Cruz, nga kanan mo lang mga paapak, hindi? Ngayon pag nga malang karuba, pabati man idol ti family Perez, Ijay San Antonio Ramon, Kinditoy Ramos, is family de la Cruz, pakataman jay, mafil mo, ti ayat ko. Thanks, idol from Lani de la Cruz. Kung naman ni Romnick Ganlaban, hello mga idol, pabati naman po sa family ko dyan sa Itiague, tsaka yung asawa ko at mga anak ko na nasa San Miguel, Ramon, now, I love you. Kunada. Dapat request ti Pawilan ka from Ice Girl, Bocarel. Bocarele. Yeah. Bakal daw karuba kablaw man karuba ni katugangak nga ni Rosemary Jar Hardin nag-birthday tata. Uy, happy birthday. Mama ko na more power and God bless from Jeric Ordonio. Kada ni Michael Berano na imbang malam nga mga idol watching from Saudi Arabia. Hello to Arnold Seriales de la Cruz. Madamati buya na.
Ayang mo tatajigo. Dataka Cadibilya Beltran, no dito ay Santiago City, Philippines. Adula una ya dayo. Okay karod as requested Uncle Berting tatay ket ison atis sa barong kansyon ko an. Okay nga rod. Ti kansyonem? Iso nga rod. Ramonen, wala naman, ni Diego. Okay, kadagit sa aming nga tatatang, dumdum nga kita taapo nga sa sakripisyo para makapagadal lang dagiti na kas kanyak, at least na dati may isang LPT ko. Nga rod.